Oh, pretty good pass there by Louis through the block of Holt. Kuz mavsumida eng ko'p tayyorlanadigan salatlardan bittasi kapustali koreyskiy salat bo'lsa kerak. Bugun shu salatni birgalikda 15 daqiqada shunaqa mazali turkcha taom odamzod. Pulim bor. Voy man. Hammani istagini bajara. Beni sen sev. Do'stlar, Koreyada dag'i bo'rsoq barakatini bilasizlarmi? So'g'inpang deb ataladi. Qirg'izcha aytganda tuzli nan. Jeb ko'rsanglar, chineli bizning bo'rsoqdan dag'i tattu. Qattamaga o'xshashibdan ketadi. Shunday o'zincha so'g'inpang degan pikarniyadan albasanlar, boshqa joqlarda ancha dil emas. Bu joqda jangle jasalib, issiq bo'lib beriladi. O chetga qaramay biz da kutib aldik. Sizlar da so'z jeb ko'rib, kommentariyaga o'yinlarni qaltirab ketingizlar. Jumaning tuni va kunida kim menga 100 ta salovat aytsa-dirlar Rasululloh. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. Есім анадан басталатын досыңа осы видеоны жіберіп қой. И вот тогда это происходит. Маме. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Kaksa, Oğlum, men Dafron kocası koymuşsun. yaşın kaçada? 19'da. Oyun içindeki. Hadi. Boyum kişideki olsa yaşlı. Misal bana düşman olan oy men Tibet. Abiles mi men kişideki gezinde yaşlı olanımda beni hiç kim tapar olacak. Yaşın kaçada dedin? 19'da. Anca? 18. Bir aydan kim önce tez olma. 18'ge doğumda gelirsin. Hadi. Men dağı. Bari menen birge. Soğuş meydanına ketkim kelgen. Bari ketip attı. Ağam. Koşun ağustun balası. Mektepteki muhallimlerimiz. Kurdaşlarım. Bari. Жигиттер көп эле ойлойт экен мына жыласпек өйдөнүчү дин саяпына маселе жок. Ал жакта Мынандай нәрсе бар екен. Асқабақ жеу сүннет деген нәрсе бар екен. Пайғамбар Мұхаммад ең қатты жақсы көретін нәрсе асқабақ екен ғой. Осы хадисті бір жерде оқысам, кейін бір жамағат бар да, сол жамағаттың ішінде бір дастархан жайып тұрады да бір-біріне. Барлығы асқабақ қоятын болып кеткен ғой кейін. Жақсы нәрсе ма? Жақсы нәрсе. Бір сүннетті жасаймын деп жатыр да енді. Кейде адамдар болады ғой, бір сүннет амалдар, қандай сүннет амалдар жасасақ болады?